Athuganirwa mairima Wamba wa bikibiki ni moragitwe ni mwingi wina muthuro umunene stage ya Njiru. Kuringana na Akoje Mariuga Nthaka inocio ciiri ire itukumenyekana iratorokete na bikibiki ya kuya kuma stage ya Njiru wandini ya Athiro gicigo bunge kia Igembe Central. Nawe akiaria munini wa Sibo John Mwenda Maraki nyuma ya gwikira kirore ikarikariri na rutite mukana kirimbe imbethe utiga kuya kibuga kwina athuganirwa mangi ma Wamba ntere inu na makethirwa maikabanira namo na kumekira mpeni. Nitabura tukwithirwa tukimenyithwa ni Marion Karugi. Ni sinema yotheri barokere akari na toriba stage kwa Njiru adini ya Thiro rojene giciombunge kia Igembe Central na rantu arumebele athwanirwa ba Wamba bwa bikibiki ntuko cio 40 ikinyire barokete na bikibiki ira bakwijete kuringana na Akoje baikarikare ario munini wa Sibo kaene John Mwenda Maraki bele baba kumete nteresia mawa barokirete nteresia stage kwa Njiru na rabaringire bumps na kwa na niroba tharikirwo ni mwingi na muthuro twarikiane kwa kwirwa nteto cia kuriaria stage kwa Njiru na so undi kiongozi wa bonda mwirio ya Igembe Central ndamenyethwa kuina antu beli be abaireti ya bikibiki maraba o suspecta wa kwithira bareamba ba bikibiki be abaireti sana na lero sana be abaringa mbam a stage ba waona bakwa drive ambu onde on randre otora be bidranira manto ya ondria ndrethera antu bele ibakuete ndego rikomea irombi beru antu bwa babire abikibiki baringa mbamsi kirebo bikibiki ni boka matete machete ibanga bila ba temana bianto baka bikibiki so but finally ba kwa ambao mbero korogere ruare nyanto bombete kwethera bakithenga kasianto na makarega ya Wamba ntore nei iri nto yes exchange weta kiengo weta nje muktano njerera kai chumi gathira muthakonge na temerwani ambao bikibiki na ibo ntoto ku abatwe tore antu bairie ni tukunyeleka mnono mantu yamba na nonto mushara yo meya niku nduki mbethi ne kurwa siebania Buruna Wamba ana beto na abwe eke ni kuiya muntu na bati weta kala ro ya ro wawe no nto ara kula ro ya ra kure ko uria mo orongia kureria orongia te kureria bo bati uria bia bibia ku no nto wani mo ore ka thine ta na kula na mpara mo no ke na kula na mpara ndero kumba guthro ugithwanira into bya muntu onge na rare ondo uguthro kibangira kintu kya muntu menya muntu ora naritete ngui ateseka no ntu bo kintu kira kwa antu ba bethi no ntu bo baguthira bakiugumana na mantu ya Wamba ito boromba twe antu atonyugwa na atonyukwe burakane na tabimbe cia kuiya bubwithie ngui cia njara cia no ntu wina njara na wina mauru na waniro ibiro kuona kuana ibono ke wo twarekia kwelwa no nto otege nto ke othari ke to mamu to atora boya akirita mukana kirindu kimbethe Sibo Maraki ni wete kwina thwanirwa bangi nturene u na niba menyere no nto intuko cioni thengerete rwangirwa ukaria na rurukio kumatio karia mwirio jo area stage ni direte kwina antu ba tembea na bunduki na bangi ba tembea na ibanga ba chuna antu bikibiki as it was today na incident yu tufuatiliete na tuna suspects bara by stage na iba kusika Wamba ni muthembo ayo na tawachukulia hatua kali security the booster wa area kenda tumba kwithira tutikulusi antu betu kulukira Wamba wa bikibiki no ntu amba baba bikibiki bakwitha bena nya bunduki bakwithira bena nya machete na twaromba sana thirikari olelio ntubu kenda antu betu atikitha bete oturo bo na still baba ingi bethra besu no bikibiki cio bacoko kiene ringi tururia kinya utongoria bwetu baba rikuo ni tukuromba kinya utere bo security na thirikari no batugire street lights kuma njoune tuthira tuna ingilo itabira kana no to ya muktano njira ntagerete mairwa tuthira tuna bione kenda tumba kwithira kinya kaunduni no to thai mantu ya mangi muntu urite weta bikibiki ku watemo thaya na beto bege to bainge ngoma bamoni ba ututi bangi bakwere bakora no nto babikibiki no nto mwana eta kwisuria kinya loni kenda itethia lakini no nto awitethia kwe mwatere ta kuwa atere kaita akaira bikibiki rambete nde muonie batwere tota thithirikari kiripotera Wero TV kuma stage kwa Njiru wadini ya Thiro rojene Igembe Central beta wa Marion Karugi wa Kenywa tugitigana na